fi yàgg lool te wér dinañ ko continuer di tàllal suñu loxo pour mu ngi ñaanal parce que dañu am yaqin ni Thierno Amadou nitu yàlla la. dëkk bi mu ngi ko doon fàttali démb ñu ngi ko sanc en 1936 boobu Medina Gounass àll la woon ay garab rek a fi newoon ak i rab ak ñoo xamante ni li ëpp wala sax mën nañ ne ñëpp ay jaahil lañ woon. suñu maam bu tedd ba Mamadou Seydou Ba radiyallahu taala anhu di leen di benn par benn ci diine ba tax tey mbir yi yàlla ñëpp tuub. xam nga loolu liggéeyal yàlla dëgg la mën nañ jàpp ni sax loolu bokk na ci grade yi gën a élevé ci jihaad ci jaamu yàlla. bëgg nañ lool ci liñ ci ne mbégte boo xamante ni amul yàpp. benn message rek laay terminer di ko lancer suñu mbokk transporteurs yi ak chauffeurs yi ñëw nañ ci jàmm dàq bi alhamdulilah yàlla def na ci jàmm amul quasiment benn incident. bu ñuy dellu nañu xam ni ay bakkan lañu yàpp ñu def nank bañ a topp doonte liggéey la nag alal ji rek waaye nañu xool sécurité ak bakkan yu ñu yàpp. boo nekkee ci ab oto wala waruwaay koo yàpp rek am na ku mu bàyyi këram doom la way jur la soxna la jarbaat la ak foo ko mënti natt rek bés bu wàññee ko dina indi loo xamante ni kenn mënatu ko rattraper. donc chauffeur bu yàpp nit rek xamal ni sang la yàpp ku yàpp nit rek xamal ni sa sang nga yàpp. te lu ci am rek mën nga yàq àddunay ay famille yoo xamante ni yow bi ngay dawal wala ngay def preuve d'imprudence ci volant bi xamoo ni bu accident amee wala loo xamante ni kenn ñaanu ko li nga nar a yàq mu ëpp li ngay defar. donc nañu conscient de la responsabilité qu'on a en tant que chauffeur de bien conduire les vies jusqu'à bon port jusqu'à leur destination. loolu dama ci suñu mbokk chauffeur yi fi mu nekk ni mbir yi mucc na ay nañ continuer ba mu jeex tàkk mu bañ a am benn incident. maa ngi ñaanal suñu waajur Thierno Amadou Tidiane Ba yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàgg suñu kanam te yàlla dëgëral ko yàlla may ko wér yàlla dëgëral taxawaayam di ko tàllal loxo mu ñaan réew jàmm réew mi am dal Sénégal gën a am naataange parce que ñun ñëpp loolu la ñuy ñaan Sénégalais yëpp ay frères Sénégalais yëpp ay sœurs lañu ñun ñëpp bokk réew mi bu yëngoo ñun ñoo yàqule réew mu bu baaxee ñun la baaxal. gis ngeen li xew fële ca Mali xam nga loolu kenn ñaanu ko donc jàmm kenn mënu ko jëndee dara. jàmm kenn mënu ko jëndee dara jàmm kenn mënu ko jëndee dara. ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mataw ko ƴewde tongande en tan konngudi ɗi ministre de l'intérieur Mouhammad Bamba Cissé haalanno ɗo e wolof ɗi ɓe kabri délégation mo ardi o ina jeeya e maɓɓe gouverneur
hono Moustapha Ndiaye ina joya e mabɓe préfet Vélingara ina jeeya e mabɓe docteur Jim Alhaji Jim Dramé ina jeeya e mabɓe Abdourahmane Ndiaye directeur de cabinet makko eyi o wi konngudi maɓɓe ko arde ɗo e inde président de la république du Sénégal Allah newni président ari ɗo hanki yettini ɗo konngudi ɗi ngannduɗaa ko konngudi moƴƴi paayodinɗi ɗi ngannduɗaa fof ine mofti e nder majji kanko garal maɓɓe hannde ɗo ina wayno jalanani ɓe cuuta ɗo konngol kono noon nde wonno ko yamre nde président o ruttitto hanki wiimo alay sago an keddonoɗa en ɗo cérémonie o mbawa wadde ɗum waɗi hanki ko ɗo o waali Tamba hande Allah artirimo ɗo omo salmina noon ceerno omo salmina ɓesgu ceerno fof omo salmina ɓesgu ceerno Baro fof e gardogol ceerno Cheikh Tidiane Baro omo salmina ɓesgu Seydil Hadji Ali Thiam fof emo salmina ɓesgu ceerno me baba fof caggal ɗum o wi Allah addiɓe e jam eɓe calmina ceerno eɓe juuro ceerno eɓe juuro dendagal ɓe Allah addi ɗo e Daka o fof eɓe jetta Allah noon kadi no feewi Allah adduɗoɓe ɗo e oɗo nokku o wi Daka o no fuɗɗori e jamni yo Allah jokki ɗum noon ha Daka o timma e dow jam ñanden nde ɓe kawrito Dakar o haaldino e gouverneur yoɓe tinno kala ko Daka o ina sohla yoɓe daro hen ha fof timma ina wayno ɓe mbaɗiri noon alhamdulillahi rabbil alamina e darde maɓɓe tinde nde ɓe mbaɗi hen nde eɓe jetta kadi dendagal service aji ɗi ngannduɗa ko sécurité ɗi fof ko wayno police ko wayno gendarmerie ko wayno sapor e dendagal service aji baɗi noon eɓe gandi kadi goto fof darde foti hen darade nde darima hen kadi darde timmude no feewi omo yettaɓe hen omo jaraɓe hen eɓe jetta kadi dendagal ɓe ngannduɗa ko e laamu he goni ende dari e darde fatude e Daka hen kamɓe fof ɓe jii darde maɓɓe eɓe jettaɓe eɓe jaraɓe eɓe duwono noon Daka o dendagal ko duwoteɗo jaabo ɗum fof eɓe duwono ceerno Allah junnan en gurdam makko gurdam makko juuti tan ko nafoore leydi ndi eɗen gandi Allah ko nafoore wonande leydi meɗen ndi fof ko nafoore kadi wonande leyɗele taariɗe Sénégal fof ɗum noon eɓe ñaago Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗateɗo ko duweteɗo ko yo Allah jaɓɗum eɓe gandi ɓe yenana ko waɗateɗo ko moƴƴere waɗateɗo ko janngude alqur'ana waɗateɗo ko siftinde yimɓeɓe sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗateɗo ko haalde lawol Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu ta'ala anhu e nehde julɓeɓe e nehdi moƴƴiri nehdi sunna ɗum noon eɓe gandi wonde ɗum ɗo ko hunde mawde e nder Sénégal wonde eɓe o koɓe jiiɗo ko ala fof ɓe jiiɗi ɗum ko waɗateɗo ko ala fof ɓe jiiɗi ɗum e aduna he no wayno ko ɗo tan Allah waɗi ɗum noon ɓayde ɗum Allah ina waɗi ɗum ɗo eɓe duwono ceerno yo Allah junnan en gurdam makko judden hen en barke Allah sallallahu alayhi wa sallam barke alqur'anil azim eɓe ciftina kadi so tawi yeehi ha Daka o gasi yimɓeɓe so tawi ene nokkuji mumen raɓeɓe yo ɓe mbattu hakkillaji maɓɓe no feewi Allah jamni yo Allah nawtin on e jam ɓe ganda ko pittali woni e otoji maɓɓe ɗi neɗɗo noon so tawi aɗa jolni neɗɗo faam kala mo jolnuɗa wonko acci galle makko kadi ko jakoraɗo toon
alay sago noon so tawi aɗa jogii mo ngannduɗaa ko jaagoraɗo ko kilifa to muɗum to alay sago mbatta e muɗum haqqille jaara jam jam haa jettinamo e jam ɗum noon omo siftina safere ɓe kala gooto yo wattu haqqille so tawi kadi jonni yimɓe ɓe yaara jam beele Allah ina ɗum e jam ɗum noon eɓe ñaago ɗum e sifa tongude tan dinde kaali ɓuri ɗo daɗɗiɗinoɗo allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim